Kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ku Banyaburayi ni ikimenyetso gikomeye cya Kinshasa cyerekeye abaturage bo mu bice bigenzurwa na AFC M23. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV aho ngiye kwagezaho inkuru ikomeye cyane ku bijyanye n'amagambo yatangajwe n'Abanyaburayi ubwo bari Kinshasa bakavuga by'umwihariko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'akamaro kabyo. Tugiye kugaruka kuri inkuru yose uko yakabaye. Mu gihe ikibazo cyo kongera gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gikomeje gutera impaka hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23, umuryango w'ubumwe bw'Iburayi EU watangaje ko ushyigikiye iyo gahunda ishyigikiwe n'Ubufaransa nyuma y'inama yabereye i Paris igamije gusubukura ingendo zifasha ibikorwa by'ubutabazi muri icyo kibuga gifatwa nk'icy'ingenzi mu karere k'ibiyaga bigari. Nubwo ubuyobozi bwa AFC M23 bwavuze ko iyo gahunda itaje igihe cyakageze, nuvuga ngo igihe kitaragera, uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari Ambasaderi Johann we yavuze ko kongera gufungura icyo kibuga byaba ikimenyetso gikomeye cyo kwita ku baturage bo mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba, kandi kikaba n'uburyo bwo gukomeza icyizere mu biganiro by'amahoro birimo gukorwa muri iki gihe. Nk'uko yabivuze mu magambo yagize ati, ntekereza ko impande zose mu karere cyane cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byombi byashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington, kimwe na AFC M23 na leta ya Kongo mu biganiro bya Doha, zikaba rero zifite inshingano zisobanutse zo kugabanya imibereho mibi y'abaturage. Kuri twe ni ingenzi cyane ko ikibuga cya Goma cyongera gukora, niyo byaba ku gipimo gito, kureka indege nke z'ubutabazi zikaguruka ubwabyo byaba ari ikimenyetso gikomeye, uburyo bwo kwegeranya ibikorwa bya diplomasi n'ubuzima nyabyo bwo ku butaka. Ayo ni amagambo yavuzwe na Ambasaderi nk'uko twabivuze. Ubu rero uyu mudiplomate w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko imibereho mibi y'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kwiyongera, kandi ko bisaba ko igihugu ndetse n'ibihugu mpuzamahanga byongera imbaraga mu bikorwa by'ubutabazi. Yongeraho ko kongera gufungura ikibuga cya Goma bishobora gufasha leta ya Kinshasa kureba kure no gutegura ejo hazaza, igihe izaba yagaruriye umugenzuzi bw'igihugu cyose. akaba yongeye ati, turashimangira akamaro ko gufasha ibikorwa by'ubutabazi kugera hose mu gihugu nta nzitizi. Abagira neza bagomba kugira uburenganzira bwo gukora inshingano zabo mu gihugu cyose hatitawe ku bapfa kuba bagenzura zimwe mu ntara. Ibi ni uburyo leta ya Kongo yakwifashisha mu kugaragaza ubufasha bwayo no kwereka abaturage ko itabibagiwe cyangwa se ngo ibatererane. Twagiranye ibiganiro byiza cyane kuri iki kibazo cyo gushyiraho umuyoboro w'ubutabazi no kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kubw'indege zifasha ibikorwa by'ubutabazi biri mu by'ingenzi kuri twe. Itangazo rero ryo kongera gufungura vuba iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ryatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama yiswe Conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, yateguwe ku bufatanye n'igihugu cya Togo cyahawe inshingano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union nk'umuhuza. Nk'uko byemezwa na Paris, iyo gahunda yo gufungura ikibuga ikaba izatangirana n'ingendo z'ubutabazi. Hakaba hashize umwaka urenga habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za AFC M23 zishyigikiwe n'u Rwanda. Nubwo leta ya Kinshasa itigeze yanga iyo gahunda, Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa yavuze ko hagomba kubahirizwa uruhare rw'ingabo za leta z'igihugu muri uwo mushinga, maze asaba Minisitiri w'Ubwikorezi n'imihanda gukurikiranira hafi iki kibazo. Ku ruhande rwayo AFC M23 ibinyujije kuri Colonel Nanga ushinzwe ibikorwa bya politiki muri uwo mutwe, yavuze ko yatunguwe n'ayo makuru, ayita inkuru zije igihe kitaragera ndetse zidahuye n'ukuri kuri ku butaka.
yagize ati iyi ngingo yafashwe nta nama yabanje kugirwa natwe. Inama ya Paris yateguwe n'Ubufaransa ku bufatanye na Togo yari igamije guhuza imbaraga n'umuhanga mu guhangana n'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo no gushyigikira imbaraga z'ubuhuza zirimo zikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abateguye iyo nama bavuze ko yafashije gushimangira ibiganiro kwishyirwa mu bikorwa ry'ubukungu buhuza akarere, bifatwa nk'inkingi ikomeye y'amahoro arambye. Ku ruhande rw'Ubufaransa bavuga ko iyi nama yahaye amahanga amahirwe y'ukuri no kugaragaza ubushake bwo gushyigikira amahoro, iterambere n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari ku nyungu z'abaturage baho ubwabo. Ngira ngo rero murabyumvira ibijyanye n'ibyo Abanyaburayi batangaza ku gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, aho bakomeje kugenda batangaza ibintu bitandukanye. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda mbagezaho amakuru menshi agiye atandukanye yibanda kuri politike na diplomasi ndetse n'andi menshi abagenda acishikana mu gihugu cy'u Rwanda. Nkambibutsa rero gukanda like, subscribe na share, ubundi tukaba dukomeza twibanira 5 kuri 5 nk'ibisanzwe. Ndabakunda cyane.